yasenzere n'amani ekacwekereza kimwe aha byombeko byabo obo erukushisha ebintu bingi omuri na za Kanyabwengi. Yihunganiye gamba ko beyizero muringo gutarwa burije bwa nyuma yo bwire buke nuko kureba amabati g'ebyombeko garuko etororo mwanya naho basimire rohango kugira ngo tsine mu nzu we no bapfiremo. Ekizimba hagati ya zingi 11 ecweka twarebe ekizimbe ngigera kita mukitambura nkigenda tugumaho tusobangirirwe tino cyo gukora enzara negwera kimwe n'umuyaga gw'amani twabaza kureba iguru ryone ryatukura so kandi yari tom position y'aho urize tukumanya ko aho ereto ngo no kuyiza no kuyizereka leta ikizubu bakatwara ikizingo cy'iteki ekimaze imyaka mingi munonga. Reverend Joseph Rwanyanga mukuru w'itendekero na Prince bayorekere bintu binje baferirwe mu cyombe keke eva ari kugira ngo nibimaraho bwikurigana 20 mu kigwereze abireho no igombora ya ibare no hateriro muranga abanyabutegeki okwimukiramo bakayambi itendekere eryo computer laboratory yo yasiskala n'inyanza ya mizati niwagireba store room ibintu byona nesabo ekigwereze eki neco murundu gwa kabiri umugombora yiti yibare neco busasi kugira ngo mu kwezi kumwe tube turije kuterwa umuyaga kinamo amazu g'abantu gasisikara n'entoke zagwa mwe no murundu gwa kabiri omukwezi kumwe gwagaruka gwija gwatwara entoke z'abantu emisiri. Itendekero y'abashomeseri rya Kitabi Teachers College nerigamba kuba ryatandikira hamusinge gwekereziya ya Kitabi Parish kurwo mwaka gwa 2039 gasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.